Iya. Apa yun? Palit kayo pagkabing eh. Bunno. Iya. Tayo pa na muncul. Kita lanjutkan kan ke yang pertukaran dulu itu kan. Yo, pamaling ini ako. Ah, yung bali na sa ating buburing inaranti na. Jangan. Gordin mo kayo dyan. Kadang-kadang nggak bilang kan? So, kailangan ko pumatisa. Pamaling ini ko next, ano, malaki Manila ko. Tayo di Facebook bos. Tayo di Facebook. Di YouTube din lah. Iya ada di YouTube. Pas lang to. Ano ni wagi yun? Lali guys. Oke. Oke bosku. Oh bang sila bosku, kemarin apa bosku? Tabikara sannate pangale simantang dana tidai
Damu mekutin tiang kala ada amu meosiki lako-lakoan. Bilana tangato minda raya tangato lain raya to nate tiang tene ilang tenu abadi salisangka. Dio mote taram pakaditan di benang bisa. Iya mo iya to da pangalolona to di poda tumuane suman paakalan doan to unteroi tongkonan layu to unne sungi banua peseo alu to unteroi tongkonan dikasiri idatu Banua dikatangka ambulembang abelanna inde daenan matangke digente daenan tumbuh mau kali Iya. belanna ina mekano kaya tora kita ngalati umbai meka ilini iya tora kita ngalati tuutun ni dia motebang patoram belana rampoi atoda untung konni inde allole ko onate kulla asumulena inde dao mato induko inde dao manu karuruman di gente takin siurana lepongan tondok sarapang amangkam makna tepang leon bidas yoso omengkala atiku matan detor roma sakke pakapan timba adu kaya to daun tong konyal lole ko onate kulla sumulena inde dao to di gente to manaranga unnada ibaiti to pande umpanundu utanga paisan bida sosok mengkala atiku torro pariwa
Oke guys. Mantap bosku. Aman bosku. Oke, baik. Mantap guys. Mantap guys. Hampir putus. Tengah pari matan na guys. Mana kote panggawa ko yung guys na. Tadi sama terus kumapaduk ko eh. Nami mapaduk ko tasya bulisan ni. Manarang tumbek mapaduk ko na toli pa rin dan pemerisa tu da. Mana ko guys? Permisa guys. Mi mapaduk ko tasya bulisan. Iya. Manarang pa. Di ambil kuinde. Iyo. Ana Eh. yang menom nenek kisang bilangan teh ambil kisang bilangan. Butir mah panas sada. Mbak bilang ko ke apa duduk man nomor tanda. Tapi laku kamu mintu lagi doangku bakapanna kamu mintu batara lendu langangku bakapanna kamu silu sitang kemayangana digente sile itu barraana inde dao takin siuraana lepongan tondo ko sarapang amang kama anate pangleon bidasios so mengkala ati kumatan detor masakke pakapan na inde daw to menarang unada ibaiti pande umpanundu tanga paisan bidasios so mengkala ati kutorro pariwa ki kuwa maakada lako batang adi kalemi ten laki pau-pau lako tondon to batang ami kamu te pangaloloan na nenek dipo nenek totontongo di pualu kalu kuna tora adan di posangka sangka na ilang te daenan padang di pa apa rarukan ki gua tabe rokko isuman makaraing mi isiman na rokko suleng kararami tabe inde sorongan sepo si solato tadawan sapa ki gua si tuwa ngapala ang mabusangki angki sorongo pindan ni rokko Ingayo madatum ni ang gibayan ang kanjang galang ni tiyong usuleng kararami
Dan Kumua Pak, dinuba urusan tapu sama yang paraya tapu paraya inde sorongan sepu ada ana lembang taduan sapa sangka ana nene etapo nene kumuola tontong lama to induku temai rara buku lara dan ki atola la sipa buntuan rannuh la bintin ki kita masola nasang la sipotane te kaboro kumua inang latin ya upaan na todolota la susia parayanna to nene eta todolo lentenan panikuan laten duka iya toda upaata larak dan duka iya toda la susi parayanna todolota annamanda asikamali rarabuku tontong iya toda ulamanda ilang tedaenan padanga di pararukan pakapanna ilang tetongkonan peseo alu tongkonan matande tungka sangatna. Iya, jadi tabik lagu kita sebarasang. Jadi anak kamu tuh kamu apa itu udah kok tuh ya tuh anak tajongnya SD 11 dan tulang guru ini nama Abbas susita. Pada itu namang kapan kok tuh barong namanya tas sudah sangai kaki dan. Oke, usaha lah susi motor ya, udah sumbang ya. Tapi lagu sang kandangku. Negociamos. Bora kok ke Perto. Oke, que aperto. Oke, bos. Iya, Binasa itu lah. Wala tahu kita suki, bos. Sekolah tuh mapas na tabi ni marinumi. Lain dete. Dia dari Pandulungan tamu, sebelah selatan. Oke, pemeriksa. Ini marinumi. Kayak mana? Mengkorban tu ni, lemang tas dulu. Maturban lon te pelayan guys taba senyum-senyum na. Senyum-senyum kya nu tay nam turban lindo ta. Are dem parajom lata pemirsa dinasang mode puang na. Mori mukiri pipari te ke ta mana bisa.
Bagaimana tenggorokan Pak Pen? Masih aman siapa kah? Masih aman pemirsa. Masih aman siapa tuh bos? Iya. Tenggorokan masih aman. Masih aman sampai hari ini. Nambai perlu kemana? Malotong nalan botol Tasya. Sebenarnya begitu tapi ya tidak ada masalah. Masih ada yang hitam-hitam. Oke baik bosku. Masih aman tenggorokan. Oke. Dan drum kita mabas deh guys. Tapi di sudah ini saya bosku lepa-lepa ya. Awas jangan turun. Kita dipasang-pasang loh. Lampar katu apa ke patu. Anu balo. Baru kira katu lagi. Ada yang salah langsung. Tak itu rana. Antara, na itu kena tato isang nani itu tadi kena noni nani. Ba. Kita ada isang pemuda. Yo. Kamu kemesa buru-buru rai. Tapi laku kamu anak pare-pare nangka bagi sasaran tuyu. Hilang telepon nonton. Tadi ini minta kamu umpas sudut di mana kalau kan ada mekan dan malina atau ada bukan laman atau apa orang tahu. Tapi Dan nama teh anu guys konten kreator baru. Saingan ki MM Trajanis teh. Kenapa jadi? Kurang-kurang senyum bengom teh bos lah. Biasa senyum bana motor bengom lindona. Mengantuk. Kodong. Baru tuh lemas sana yes teh. Ini luar kino sama dulu. Tabe tama terangita sawi tu yang tu sama boleh. Dulu. Minate note. Tinong nangyawan ni matande pawai mata laku siluna. Betul pa. Tinong nangyawan ni matande pawai mata laku siluna. Rara bahaya membuat. Minate note. Tinong nangyawan ni matande pawai mata laku nilion. Betul pa. Tinong nangyawan ni matande pawai mata laku nilion. Minatero te. Tinaw ka talog ni Irpan ni matande pawai mata. Utole pa. Tinaw ka talog ni Irpan ni matande pawai mata.
Yesi at ne topan ne matande paimata kutole pa Yoroma Yesi ne topan ne matande paimata. Koyo te bay isabu rana sama pangku. Venga vete. Venga posila ne matande umpatu paparegina. Mutole pa venga posila ne matande umpatu paparegina. Ya tu tadi ko. Venga vete. Venga papa erran ne matande umpatu paparegina. Mutole pa venga papa erran ne matande umpatu paparegina. Venga posila ne matande umpatu ne kalista kutole pa venga posila ne matande umpatu ne kalista. Venga vete. Venga papa Dioren rantepao umpatu ne kalista sola nelion kutole pa venga ne Dioren rantepao ne kalista umpatu sola nelion. Venga papian rantepao umpatu ne kalista kutole pa venga papian rantepao umpatu ne kalista. Venga vete. Venga taruk neneri ne matande pawe mata kutole pa venga taruk neneri ne matande pawe mata. Venga vete. Venga Nefiona Kandari pawe mata laku ne taruyan kutole pa venga Nefiona Kandari pawe mata laku ne taruyan. Bapak untuk bersemangat. Kami sudah merampak itu juga dengan tim musola yang baik. Laku pas duduk apa di tanda Malina keluarga Pak Ketua ini kami itu ampo atau kama. Lambat kemana kursi ya? Iya, jadi itu pas bisa mau dulu. Tapi tama pirang solo nasan tu kita dilako ne kalista. Tanda malikna Bapak Alvin mempatumali lako ne Leon
Ne Leon tapi ne Kalista tapi dia nak katuang pomi batu ne yang tanda malina Papa Alvin Tanete mempatu malik lako Papa Regina. Hindi tabi. Hindi ito na ikalis na tabi. Tanda malina Pa Alvin Tanete mempatu malik lako Pak Tasya. Tanda malina Pak Alvin Tanete mempatumali lako ne Sanlo. Kesabaran sekatu tapi. Tanda malina Bapak Arey batu ne Pelton tonang ka bulan mempatumali lako Pak Regina. Batu tiu. Bisa ya Mas ya? Iya. Tanda malina pa Bapak Anuel batu Otto ne Pelton tonang kape bulan mempatu mali duka lako Bapak Regina batu tiu. Tanda malina Bapak Leoni batu cilik pebulian mempatu mali lako Regina sola yang pareo yang saya kata Bapak Regina Solayan pareo. Tanda malina Leoni batu cili pebulian mempatumai lako Bapak Salo. Tanda malina Bapak Leoni batu cili pebulian mempatumai lako Mama Sena Eseno tapi Mama Sena. Tanda malina Bapak Gading Talung Lipu mempatu malik lako Leon. Tanda malina Bapak Gading Talung Lipu mempatu malik lako Bapak Leon. Tanda malina Bapak Gading Talung Lipu mempatu malik lako Kalista. Tanda malina Pongsila mempatu malik lako Bapak Tasya. Tanda malina Pongsila mempatumai lako Bapak Salo. Tanda malina Mama Iren Imika mempatumai lako Bapak Tasya. Tanda malina Bapak Erlan mempatumai lako Nek Leon. Tanda malina Bapak Erlan mempatumai lako Bapak Leon. Tanda malina pa Bapak Erlan salam kitabe. Tanda malina Papa ayo masete Bapak Erlan kate Tanete membatumai lako Bapak Tasya. Oh tabe. Tanda malina Bapak Erlan membatumai lako Mama Seno. Tanda malina Bapak Erlan mempatumai lako Bapak Salo. Tanda malina Bapak Kembar batu rawan mempatumai lako Nek Salo. Tanda malina Bapak Kembar batu rawan mempatumai lako Nek Leon. Tanda malina Bapak Kembar batu rawan mempatumai lako Mama Leon. Tanda malina Bapak Maiko Asmat mempatumai lako Mama Leon. Tanda malina berarti Bapak Teguh le. Bapak Teguh betul. Tanda malina Bapak Teguh Timika mempatumai lako Mama Leon. Nah tanda malina Bapak Jingga Talung Lipu mempatumali itu kalau Mama Leon. Oh, ada apa kata? Lebih seperti penting. Lebih seperti penting.
Tapi sakatuk ta mari pipalan inan karambong mo yun. Lebih bantu ku berkatapin. Tapi oh iya tapi dia kok boleh itu si sambung na tapi. Tanda Marina Pak Aliando Pak Girdi Umpatu Bapak Regina. Tanda Marina Bapak Aliando Pak Girdi Umpatu Bongsallo. Tanda Marina Dito Mamuju Umpatu Lako Bapak Regina. Tanda Malina Melda Solafendi Mamuju Mempatumai Lako Bapak Sallo. Tanda Malina Mama Melda Mamuju Mempatumai Lako Bapak Regina. Tanda Malina Mama Ian Pak Libri Asmat Mempatumai Lako Seno Sola Pinar Kadele Pinar. Tanda Malina Mama Robin Mempatumai Lako Bapak Sallo. Tanda Malina Resti Patabang Timika Mempatumai Lako Bapak Sallo. Tanda Malina Mama Ian Mempatumai Lako Bapak Sallo. Tanda Malina Fiona Induga Mempatumai Lako Bapak Tasya. Tanda Malina Fendi Patawang Mempatumai Lako Bapak Sallo. Tanda Malina Mama Afiona Nduga Mempatumai Lako Bapak Sallo. Tanda Malina Hendra Patawang Jambi Mempatumai Duga Lako Bapak Sallo. Tanda Malina Hendra Patawang Jambi Mempatumai Lako Bapak Tasya. Tanda Malina Wansal Patawang Samarinda Mempatumai Lako Bapak Sallo. Tanda Malina Mama Robin Mempatumai Lako Bapak Tasya. Tanda Malina Elvi Patawang Timika Mempatumai Lako Bapak Sallo. Tanda Malina Wansal Samarinda Mempatumai Lako Bapak Tasya. Tanda Malina Mama Edo Timika Mempatumai Lako Bapak Tasya. Tanda Malina Resti Patawang Mempatumai Lako Bapak Tasya. Tanda Malina Mama Edo Timika Mempatumai Lako Bapak Sallo. Nasa perkara dapat. Tanda Malina Mama Cindy Papua Mempatumai Lako Bapak Tasya. Tanda Malina Pong Bahtera Limbong Umpatu Pong Tasya Batu Tiu Sola Tiu. Tanda Malina Bapak Tanda Malina Pasang Asmat Mempatumai Lako Bapak Tasya. Tanda Malina Ne Eka Timika Mempatumai Lako Bapak Tasya. Tanda Malina Jamie Timika Mempatumai Lako Bapak Tasya. Tanda Malina Bapak Fesli Limbong Mempatumai Lako Bapak Tasya. Tanda Malina Bapak Gita Babangan Mempatumai Lako Bapak Tasya. Tanda Malina Bapak Apin Timika Mempatumai Lako Bapak Tasya. Tanda Malina Bapak Jingga Talung Lipu Mempatumai Lako Bapak Tasya. Tanda Malina Mama Asen Toya Sagung Mempatumai Lako Bapak Tasya. Tanda Malina Dian Timika Mempatumai Lako Bapak Tasya. Tanda Malina Bapak Chelsea Timika Mempatumai Lako Bapak Tasya. Tanda Malina Mama Asis Timika Mempatumai Lako Bapak Tasya. Tanda Malina Bapak Teguh Timika Mempatumai Lako Bapak Tasya. Tanda Malina Dilla Timika Mempatumai Lako Bapak Tasya. Tanda Malina Dasa Tanete Untuk Bapak Tasya. Tanda Malina
Rosita. Ya. Tanda Malina Mama Elsa Bolu. Patumay lang ko Bapak Tasya. Ulit pa. Tanda Malina Papa Bira Anton Pebulian untuk Pong Risa. Tanda Malina Bapak Adita Tini kami patumay lang ko Bapak Tasya. Tanda Malina Bapak Ona Bolang Timika dan patumay lang ko Bapak Tasya. Tanda Malina Bapak Bira Anton Pebulian dan patumay lang ko Bapak Arpan Batu ni Kalista. Tanda Malina Bante Korabi Anton Pebulian Pombile. Tanda Malina Pombi Anton Pebulian untuk Mama Eri. Mama Eri untuk ini Kalista. Sini ini Kalista. Usaha main pun moto tu Diona Tanda Mali lalu lendu irin dan tedongo bulan bayi mandongan na ulendu iduka Tanda Mali lendu yang klok sundundu kamu langang pendaunan na temai sorongan sepu pakapan na main pun du kamu reke maakalolokan na temai burana padanga tumangka di timanga Poliparaya sigur alu kumasero pindan dia ngopantan di sumami nagua paakaran nato maara putalang anggato kapunan nao pakapan na temean akan nadian de teme musuna kianakan kumua makang mantoman iya tangkilang di ina manimpa atau mantang kikaratuinna makalibana inde aku tali-taliban nu aku songko peladaran tumbayaran kana nenek usoyanan bisa atau dolo di foto dolo tamasiko bayu mani bayu sileni inde bisa na nenekku palolong amin na dia watera rukuna pandai bolong tang si boinan di iya mani inan na inde kada nenek sun lamiran dan di pudukku dia moteka madan denan ami bawa lima dia umpaateng umparosso inawami lako kamu torang potong pon angga tora tu masiang untong pon ni allo leko kena etubla asumulena inde daw tomang lang dayo borang abulawan na makindo dawak yang surana nakuha pa akaran ko kiru-kiru idu kamati tungka ku pata apai mata ina nga to manarang ko ni kamu usur alindo na bulan to pande ko ni kamu urroto-roto hintoy to manarang ko ni kamu maapasi patutana atau pandai kami kamu maapasi duka tongan pakapan atau manarang kami kamu umbukai panang ati puru ilang tele pemantondok to pandai kami kamu umpakalolo kai pelok ilang teli udainan keden ni tahu si salah-salah pangimpi keden ni si salah-salah tindo inna kigua katongkonan mi kiti mang maabulolong orek ke kirande maaw tangkesoan deno pa tapo pa paraya anta tongtong situru pasakke na puang masakke ko kumasakke anta pada madarinding nariwa sukaran alu mengkaronto ilan puang tanlu sang tua pandang Ya Taiban, ya Taiban. Kabit aku kamu sama yung kaku dia ngopos mi bawa itu daftar rombongan
Kung ito rin pa, tapit lang ko kamu sa mga kako di yung pos. Yan na rin mo to daftar rombongan niti, tapit mi bawa mi may. Halo pemirsa. Halo pemirsa, apa kabar? Menerapak mereka. Nerapak gitu. Pun pulang menerampu na Inam, bro. talimam po. Sama saya ke mereka bukan. Ya Taiban.